Ini besar teman-teman. Alah, ngocel teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Just Fishing Channel di sini. Kita mancing lagi teman-teman. Kita mancing nila lagi nih. Oke. Masih nila tembok nih. Ada bekas jaring orang teman-teman. Gak apa. Kita mancing terus. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bagi IP aja teman-teman. Kita mulai joncal. Sini Pak jauh. Alah. Oke, tunggu. Itu lagi buka. Pasang di sini. Ya, makan terus. Makan terus, bawa lari. Ya. Kena kan? Kena dia. Lumayan nih, udah merah dia. Udah merah dia. Oke, mantap. Coba lagi. Makan enggak nih? Ini dimakan juga yang jauh nih. Ya. Kena. Kecil ya. Kecil. Lumayan lah. Lumayan. Baru merah kena. Lumayan tuh. Itu tarik juga tuh. Oh mak. Itu udah kena tuh, ada cerita tuh. Udah kena nih, ini pasti kena nih ya. Kan betul. Lumayan kan. Emang godaan udah segede-gede ini dia nih. Kan? Kan? Ada satu lagi udah lah. Oke, mantap. Coba lagi. Gawat. Udah hilang. Hilang. Enggak kena kan? Kena banyak. Kena terakhir. Lumayan. Iya. Lepas lagi pun auto release. Lagi lah, kita lempar lagi. Lumayan. Alah. Ada. Kalau udah ada ikan dah ngumpul lah.
Ikannya pun nggak dulu juga. Tapi nagih ya. Wah, Merah dia ya kan. merah. Merah kena. Ambil ya bang. Kemana ada lama mancing pun. Lagi kita balik. Ya. Tak. Yang sana tuh sudut tuh nak. Iya. Kita coba lagi. Coba lagi. Lama. Kena lagi teman-teman. Wih. Mantap. Kena lagi dia. Mantap. Dia kecil-kecil. Pokoknya strike. Coba lagi teman-teman. Yes. Di sini aja kita. Ini besar teman-teman. Alah. Ngocel teman-teman. Kita mainkan lagi. Nah, masih merah-merah. Kena teman-teman. Mantap. Kena lagi teman-teman. Mantap ini. Alhamdulillah. Gas pokoknya. Puasa-puasa main kayak gini nih enak teman-teman. Nagih kita teman. Tap. Lagi. Ini apa nih? Apa ini apa nih? Pelampung nih apa nih? Apa nih pelampung nih? Udah kena belum? Kena teman-teman. Alhamdulillah. Kena lagi kita teman. Mantap kali. Mantap kali lagi. Oke, kita coba lagi teman ya. Ini ya, kita lempar ya. Bismillah. Iya. Langsung sambar dong. Kita nyutkan terus. Oke, nyut lagi teman-teman. Oke. Itu kena lagi. Kena lagi teman-teman. Mantap. Oke, terlanjut lagi. Oke. Apa nih langsung tenggelam nih? Iya. Kena teman-teman besar. Nggak tahu kita langsung tenggelam langsung dihajar terus. Mak gawat kali ikan-ikannya nih. Baru kita lempar nggak dihajar. Alhamdulillah. Mantap. Tersambung lagi. Lanjut lagi. Nih teman-teman. Sini boleh. Main lagi dia. Ya. Langsung dia sikat. Kena teman-teman. Sekali dua. Double strike teman-teman. Double strike. Yes. Mantap teman-teman. Double strike. Yes. Mantap. Oke teman-teman. Sebentar lagi udah siap nih kita. Ya, nggak lama-lama nih karena panas teman-teman. Matahari udah mulai di atas nih. Oke. Bentar lagi kita siap nih. Sikat. Iya, mantap dah. Ini layak teman-teman. Oke teman-teman. Kita akhiri saja mancing kita kali ini. Ini terakhir teman-teman. Bukan karena nggak makan lagi. Nggak tahan teman-teman. Panas. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, rekomen, dan share teman-teman. Agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia. Happy aja teman-teman. Oke teman-teman. Kita balik. Ini udah ada hasilnya nih teman-teman. Ini hasil gitu teman-teman. Lumayan teman-teman. Alhamdulillah. Lain kali kita mancing lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Oke.